एकामृतं जपे पद्मानने पद्मरूपे पद्माके पद्मसंभवे भवन्भजसवर्वाके जनसौख्यं लभामि हो ब्रह्मसुरायै उरायै धनदायै महाधनो देवी सर्वकामङ्गलहिमे पुत्रं गौत्रं धनं धान्यं हस्तस्वादवीरथं प्रजघोषे माता ऐश्वर्यं गर्भोदमां तन्त्राभं लक्ष्मीशानां प्रज्ञाभंसविश्वरे तन्द्रसृज्याग्निवर्णाः इदं लक्ष्मीवासरे धनं मक्रिधनं तन्द्रो धनं सूर्यधनं वसु धनमिन्द्रबृहस्पति धर्मधनवस्मरे ओं वै नदेवसंकुयतो महद्वदुग्रः धनस्य समिनमह्यं धनद्वरादुस्वामिनः नागपुरसमिनमस्तज्यं नलभुवनसुहामतिः भवन्ति गुणपुण्यानां भक्तानां जगतां सदा आनन्दकर्तमस्तैव चित्रजादेवी श्रुतः विषयासिमन्ताङ्ग भक्तिदेवसम्भूता यालक्ष्मीसम्भूता उदधेनुमुरुवस भक्ताविशावसूर्देवी प्राणसुतङ्गुः यश्रीहरियपेनत्यो तद्योतरवरायणः वर्तितजारिवद्मापि प्राविष्णुनिमग्भुवं वस्तुतरि भावने वर्तितविद्युतः वसं सर्वजना ब्रह्मो दिशोदहि ଆମେ ହରିଦ୍ରାମର ସମ୍ବନ୍ଧଲା ଯୋଗେ ଆଟିକାରେ କିଛି ହଳଦୀ ଅଛି ସେ ହଳଦୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ 16ଟି ସ୍ନାନ 16ଟି କଳସ ଅଛି ସେ 16ଟି କଳସ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ 16ଟି କଳସ ନବ କଳସ ବେଦ କଳସ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ 81 କଳସ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ 81 କଳସ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ପାରିବେ କେହି ଫେରିଯିବେନି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ଠାକୁର ଦେବେ କାହିଁକି ନା ତାହେଲେ ଠାକୁର